MLA ke North Shillong constituency uba Adalbert Nongrum haka khat khandai terek unailar arhajar arpusan. Ulalit pet ga kena kabadan haka Jingsh Asumar haka Dr. H. Gordon Roberts Hospital na ka Jingsh Adung ternia injection girunar kat ba kadang ya dan ti benit school. Daga besukya lor kene jingja uba Adalbert Nongrum ula penna ba un ai kusnam shpo hajar tengka ya kinu ki ba jing tep ki bapaka bat arpo hajar tengka kinu ki bayo kem igiru snio ki beren keti ha ke Bandung dau ternia injection ni kena kena. Uba Adalbert Nongrum ulong ban chusngap halor kena jingja kalong ke bama. Ba ule ya were barok kinong snong banishim bentalang ha ke bedai ba kena benta. Namar kamlong ke babiang tang ban chupenrem kena jingja. Ulong bagi pad ba kim de bentiang ne ban smusir namar ini di jingja iblong iwe nep deng silak ne nep deng spulak. Kum tala da tiang no e ke bor jingdum kum ta ke bor jingshai kan yap no.